Mayam Krumsari adung Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da wang lalpa na mayam butaram noksari ngasi Manung da khana gida topic asing maming si akoy Defying Union Home Minister's Instruction habni the Union Home Minister Amit Shahna chair lo duna handak New Delhi da pangthok kiba Manipur gi security review meeting aduda koi Union Home Minister makai da gi tham kiba ton ba Manipur da peace and normalcy prokno pandan da tham kiba ton ba waham singa sigi mayok ta habe tare mayok ta koi kuki jogi look oina leriba kotugi makai da gi Union Home Minister gi wafam maroina March 8 ta gi hairiba national highway sing asi yamna free movement oina salhun na gi dum waham lakpa si makoi ni yaning da ba masi waham kya lakpa duna Union Home Minister na kogi Manipur state asida peace and normalcy prokno pandan pakat li thab asi makoi na yarak tu si makoi na yaning da phongthol li si kari karung gi no masi kadai fo yona maram sai masi kadai fo yona lali habadu gi wahum lakpa daga masi kadai fo yona koi gi India gi national security da India gi sovereignty da kadai fo so edo Indian gi constitution gi mayok makoi na kadai fo yona sokpa gi ha wahum kya lakpa duna lai wahum sida tasing na di state si lady ba mi pung khuding ona ba tare tha kuma thoi helaba sung loba issue si mapung fa ba dung wa peace normal si ma pork pam ba adung wa phom lebi ni dana haji fa da Manipur da governors rule president rule have that president rule la khiba da gi di Manipur da khar ma khai di adum effectively Manipur da haji si peace ki lambi da sangsal pi mami sauna tari bani haji governor na lokol thau sing si miam na adum pna bi wa phom la I aduna governor na hairiba kotunu lori sida kadai faw yona sanction ba ngam godori aduga makhoi gi thamli ba makhoi na thamli posi kadai faw yona khoi central government namtharaga sanction da pam liyo myam na pam liyo peace normal si still sida thamang godori gi ha wo hamdu ninga sigi manuna za khan ne dong Impact News ki studio da langsin no lebi si gi yere thamle lebi si oza Dr. Yumnam Premananda HOD Manipur University law department ni oza Premananda hamata musari oza Premananda hek thamle lebi si no oza movie channel journalist oza movie sutaram musari suba koi ki panelist si koi ki folks ki present oza TH Manihar mahak si hoje lambi da leire mahak yor pugasu taram koi khutong chap lok jagi yana bu question si oza Premanda lak jagi oza Premanda koi ki hoje faw do miam loi khang re koi Union Home Minister lu sing New Delhi da pangthok ki ba Manipur gi security review meeting si da maroina tham gi si national highway sing si free and flow free movement chalang gadam ni ha wom lak ba aduga laiba extortion singba insurgency problem singba si fajana mapung fana thingna bagi adum ba instruction pirakpa governors ta aduga Manipur gi laiba chief secretary koi gi security advisor aduga DGP na singba on to ba law enforcing agency sing da pirakhiba adugi matu ina su hoju ngarang dagi horaga governor da Raj Bhavan da Manipur go iba situations matang da khana duna ai betare koi home ministry piru instruction si thaboina pangthok pangam na ba governor gi makai digi su meeting pangthok ba lekre ngasi maksu national highway sing aduga laiba posting si obstacle am later na hung phana free sat pangam na bi thok packet pe hum lai aduna hoju bawda lai wa hundi peace mus normal si me khuding pami aja adu peace normal si porono wi damok da hoju si thengna center gi lising makha da Union Home Ministry mising makha da hoju si thabuk si pakela kan si da peace thugai pam ba kanggo ha batare peace si yaning da ba koi national highway kuki jo to area da di phaw ya roi ka ga torpa sigi khong cha da ba kya thoroga di madu gi responsibility ji lo ngam moi ka lakpa si kadai phaw yon lo gi ming the Indian constitution da kadai phaw yon so i Indian sovereign nation si da kadai phaw yon so i ja ko yang pi sigi si khoina ani tho yi bi ai ko ani tho na di moi gi taliba demand ko moinan press no thokiba de moina moi ngai kari remembrance day da kai da ngang bagi potu ma ko adai du da dum nei na ba ho yare aduga ani subadna khar hakchinna nei na ba mag ani shwaina lighter ben na koina tham yari si akhoi gi mi khudi maksi mapung khudi muta sat pa yai ko mapung khudi mukta leibi ai si article 19 da piwani article 19 1 d hai aduga e da somo yawi every citizen of India has a right to free movement throughout the territory of India. And adu na te mathangi provision yaudu sina settled in any part of India haibani da ada moi gumba jiba khara na hekta sat pa yaroi kana haiba si phandam ti right se khonggaw na bani tawdu bu phandam ti right si state na violate tawkan state ki mathakta case thar pui wari ne ba ko article 226 na ta article 32 ki Supreme Court 32 na adu ki po ni ana moi si di state na ti na ko moi si di moi restart to bo ma ga di restart to ga di ajai hasia ke case higher restart to ga di state ha ga di India adagi di Manipur na ti ko state ha ga di state defined under article 12 state define to reba adu gi article 12 to define to state to adu na traga di ko writ petition tha ba yar weba ko adu na khamada ko adu ai du dum leire adu moi si state na tabra highway poni state or ma ga di moi mathak ta writ petition tha ba yar high court adu makti thaja phate ko adu na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔ 23ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 7 ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯠꯇꯅ ꯄꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯤꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ 23ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯣꯟꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯜꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦꯁꯅꯤꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯕꯦꯂꯤꯌꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯕꯣꯃꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356ꯀꯤꯅꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯁꯦꯁꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯋꯦꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯥꯎꯊꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯣ ꯄꯥꯏꯅꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕꯗ ꯂꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯅꯦꯚꯔ ꯗꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯝꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯅꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯕꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 151 ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯅꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯇꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯜꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯇꯦꯟ ꯇꯨ ꯀꯝꯄꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯣꯔ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏज ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯣꯐꯨꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯣꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛꯅꯤꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯨꯀꯤꯗꯪꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1967ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 35 ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯇꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 113 ꯑꯣꯐ ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯅꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯇꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ 111 ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ 113ꯁꯤꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ organization terrorist organization laukthokpa is up to the prerogative power of government India ni under the section 35 unlawful activity prevention act aduga moina to act to terrorist act neba hoji kotu no tawisi terrorist act nai terrorist act sida sai no mai ka pa bomb pokhai explosive taw mayam hostage thambasi terrorist act ni hare aduna tab ama yauri mayam khangbi gada aduna kaino bu intention to strike terror in the mind of public hanu yauri ba ko adu moina haiji lambi chapa yaro chalade khoi adu tawna da tawni even ASP adi DC book to mogi mi phara di nungai roi bahai mi face a consequence ga hai ne adu di clear case of intention to strike terror in the mind of people or general public sim summa bani adu aina khambada moi si di terrorist ek ki makha da moi pha ba yar bani aga moi ai ba terrorist organization lak thobu ya da kotu si di ma ai ba bera le adi amana sum yeng ka ma to ek si di waging war waging war am yaw quite a sati ba se waging war or attempt have a bet puna ne section number 147 of Bharat and Sanita benese see 147 the waging war in the to war hoba aduga a bet over adu attempt over si puna section the ne magi di phaw pharaba masibu ko no proof to horaba si di death penalty pidu meta the waging war report sima very clear ni adagi amana 152 ko mamang the citizen haramado akoi gi mingon sida akoi gi lan hon neba dagi di India government against satna suma ngang wasi 152 ko act endangering sovereignty unity and integrity of India is pura clear ni 152 ni moi suji and 152 panbe yare ade 151 enga saibodo governor gi thabak thoramda obstruction pibi 151 panbe yare adagi 197 ju panbe yai 196 ju panbe asina kharabu itapu tapisi section 6 na so tang se laksin jo khoi haukiba 2023 gi August 3 da mkhoi mass khoi grape ama burial dong na ba ma torbung area dam tawki adu kan sida Union Home Minister gi instruction lakpadagi moi toki ab tare khongjung do handoki adu even high court ki sodum tang the direction on dum laki adu sida yamna intervene present tawgi ha tare adu kan da moi su dum high in give central Union Home Minister na khare pase handa matang sida di asugum instruction je direct lak tabagi objala antraga kari gi ne ko bayin sidi instruction gi wa na tre da sidi pura khoi gi authorities challenge tawri ni moi se haidi home minister ki directive se kai mate se government of India ki pot ne ba ko home minister si part of government India ni da ko government India se mo challenge tawri ni ad governor na haiba yada ba they challenging the authority of governor ni an sida ne khoi waging war pan be hai se aduga akhoi na khangbi ga da ba se
सिददी सही थादब यारो सिददी अखोइना यानब पुरकपा अदगी आदगी संताइना होना अदु ओरगदी बेरा लानी आमाय सुम तौबदगी नवांगक्तना हौजि स्टेज आयो संग्रिजे नवा लौदे अखोइ तौनी कायना अखोइ डिमांड पिद्रगदी मोइदि सोल्यूशन फास्ट पीस लेटर हाइबनि पीस ति मोइ पन्याद्रे सोल्यूशन हाना तौ हाइबनि अदु तौद्रगदी अखोइ टूट एंड नेल खनगनी हाइबनेबो को आइना खमदा सिदी अखोइना मिलिटरी क्रैक डाउन है अदु नतना थबा अमते लेरोय नो ऑप्शन सिदी ऑप्शन लेरोय सिदी ओनली मिलिटरी क्रैक डाउन जी ऑप्शन नि तबुदो अखोइना पाखत पर मिलिटरी क्रैक डाउन तौर कांदा माइके ओना सोमदगा तौर कन खनबे वानेबो को अदुगा अखोइना खंगदोम लेमसि हाइबा नुआइते हाइदसु यादो असेंबदि सि occupied territory symptom ne base occupied territory di kaino ko territory si kanamte control laitraba masai gi khoi gi belligerent high international law da belligerent makti na te moji di khoi terrorist sing sina khoi gi Tunisia ra tauba adi Afghanistan thaina tawju du maina khoi gi terrorist sing sina occupied taw lairaba ne aduna ne khoi luom da chati salaroi SP the warning tawri nan daksu degi di DC the warning tawri ni DC office su sabu da mai thai ni SP du asopon nangini Kangpokpi da aduna Kangpokpi ne Susampur ne Frezol ne Tengnopal ne Sandrel ne some part of Jiribab district CD pura occupy taro thamgrabani aduna occupy territory oibuduna moina waje song thonga ngai ne bako aduna aina khamada we need to liberate sigi 5 district amasung Jiribam gi part khara se masi liberate tom changi aduga asengbadi moi territory loksan doini Susampur mi ga tanthoi ji territory ji occupy tai loksan lori ne bako aduna amuhana resettlement to bo se wagani adu masi tawsa ga di liberate tom changi aduna masi tawsa ga di only solution si military crackdown se sina solution amani ai thamjani okay thaga chiri oja pramanda maroina kotuna koi union home ministry gi makai di lakpa instruction si follow tok dobigi masi against lakpa hom si tasing tasing na haraga di makoina tori mo si yamna terrorism gi ek oi wa hom oi ba duna lai hom si ta makoi si hojikti sangdai na wi wa hom da sangsan duna leibagi matam do hojikti oidre makoi si sai tha duna tasing tasing na koi gi authority mo lai government am lai union government am lai habadu gi rule of law level lewa amni habadu gi chap chaba du to hom thokpa step tum de pa khar ma tok tai aduga tasing tasing na masina kaigum basat taba taragadi masigi extreme abetar extreme solution si kaina porkata gi habta gadi koi gi military crackdown to bisu so asoba kanabam oigani hawam tani aduna makoina hojik lai di sing sida occupied territory gi mongda lai si masi yam thuna liberate to thokna ba makoi si ama toina state as a whole as a nation namoina wona ba aduma chap mana ba authority amagi chap mana ba instruction am da chamina ba ngam gi aduma ba lengak sasanam di chathawi mathok tai hawdani aino ojang bi dilaksan jo ang bi peace leitina di solution property yaroi adubu solution hana laaga peace ki waham sum tawdun lerga di zaina bam dum leitori adu azape man su haiba jikti sangdaina ban da yaro sai thabam sang ye hawam lakuni aduna lai waham sida kotugi hajuri sangsal e movement si thingna hona ba da masi namgain an hona da khoigi ajuri state sida PR su leibni na governor gi rule makha da kadai fo yong sangsal bu yai kamain toroga sangsal ga di mai pak ngani khali oi parliament su andaki tang tara dei lere da ana parliament su yang ngangdar ka dong ni na PR thambai bau da parliament da khang ngangna dori ne si mathak si da mo ko union government lo bo warep si amuk kari gumba organization amana defy tora ga di madu bo thengna bangam draga di akoi hana di Manipur government si leitra bra hana hangam badu PR lakre leiram de boga chamana ri du chumme abu union government jom hanga ne ba oi ti akoi si thok ko ni si union government gi responsibility ne state ki oidre ba adi moi responsibility ni na moi citizen si oja sai thambi gi ba Indian constitution gi article 19 gi koi clause 1 sub clause D amusung E gi matung ina koi ko chat pa adi learning form dai biawi ko do mat pa haja CD union government para challenge ne ba adegi nahan moi gi declaration hai tare ko remembrance day thok ko declaration da our land our rule hai ba wahi masin ba so adum theng na yen khan our land is kadai dano our land is the government na hai dong ne natra kana gumba individual amana natraga local organization amana our land hai bi aro ai khoi lekai hai bo to lekai hai ji lekai du leba mi du kakna control to bo yar te bo mani kana da lekai du da faru ga chat ba lambi du di state ki ne bo lekai du gi mi myam du gi chat na kangon chem de ba du di it is up to the lekai people ko aru ga lambi sing du di state authority na chat len ga dong ne bo sumain to da na ko tu na ko libe area de le ba citizen sing hai tare Indian citizen sing du gi chat na kangon me ama ko tu na sem ba di mo gi authority ne na ko adum ya ba su ya yo tabudu lambi da di moina madu gi tawri ba potu di lan gane ba marmi kana da
national highway si union government ki property ni aduga national highway ki protection ki tamada ek tongan bo leire highway protection act 1956 mo leire adigi national highway protection and control highway ma sunai traffic adu 2002 adugi ek ani sina penalty pb about me yauri national highway protection act 1956 ki section 8 clause b the yauri lambi si chatok section to boda pan ba pirok mi do sahi manga ba jail thamba fine to ba adigi natraga animak to ba fine ju to ba jail ju thamba adi amana fine to ba natraga jail thamba yauri sumai le posi hana di free dum tha to mamni na thingna ju kanam dana charak pirak tramni na ya boi ning bodu ne ba ya di hebom khangan bam di changi ya di khangan ba si according to law to ba tare law bu thugar di any community any individual madu charak bi bum changi madu ki potu union government na tawbang na magtragadi union government je khoina madu sum mathong to ngam da government en haidune aduna masi ai soidana sai tharakhani hana khali masi khoi example la moina haijarabada koi tu chahi de chap chaba kawle ko congress na palinge da mau da satra sing sigi ba thong to ma yawe koi ge mui bha changani to kan da changhan na bo hotna ba da satra mayam na protest bu du aha ma di loi phajana thingma ngamam do malame e ko nang de noi ka paga asu apan ba ri last na asi bu yarok de di noi kai re sile ba ko na ka po hai ban ta ba ko gi kano le di na rapid action force mayam le di na nupi kano mayam yauri madu da volunteer ka hai tare personal mayam nupi sing do sinarga hai labi je ta tarok to isi union government na labi chalan gani hai bani moi na chalhal loi re ni chalhan dana hona ba nupi sinar ka ne mo mo nupi sing ni lambi thasan ba hipchan ba that mayam du torkanda rapid action force ki nupi mayam na takhai ba dum jane madu de lam hel ko nupa sing gar ko di ko gi lo gi matu na noi ka pa ya ba gi stage hai tare ko makho ba ri gi kari no mai gi khwang gi makha da ka pu ga na kano khri yaw ri ba du adu mayam no sinara ga khar ki hen ba da adum chat khin khale ba ma ni ken da sigi po si tau ba da ba tau phum chu thok to bu po ne ba adigi ekhoi na muksu yeng ba ya ri sina makhoi gi nan declaration to da yauri si cookie sing si da ki hen bam si yauri moina to wa thabak to da ayat pa piraga di makhoi gi mayok to lebani ga hai ni ga na hai ba me ama aduna huji ekhoi na sum khan ba da lairi ba cookie jo community gi miyam ji gi marak ta ayam bana khoi peace si pa me huji hai ba ngam de ba gi wa ne adu hairak tani hai ba gi aki bu to lebidi gi moina madu da serak pinana ba moibo ki henabo marulam sinari hana di kya sinaram de ano hujile posi kuki mla sing hai tare ko kuki mla ga ju hajo wa hi budi nate ado si mla tara du ba bude hujikti sarkar semna ba hona ba da makhoi ju thawayam yaun honari akoi ta ba information gi ani ko makhoi ji ani ni hum hana pulam ga ware ko lor maga du hujikti madu kya laitre kanana chief minister goi ko ya bagi je thiraga minister phangne na bo hona rum do thawa yaure bo okay adi normally si lakpada maximum number ai ga majority of the cookie jo people na yaning tabu tabu khulai pai ba khang kabu khrana athing go pi de gi moi ma pan thon hai bangam de ne ba aduna ai khoi na thabak to mo matam da koi gi react si ekta khang to hoi to moi hota response ning tine to biraga madu bo thingnena ba adigi makhoi de bahap ta hana ba hona bam changi ba adu government na kramaina tor ka de hai du madi ko yengom changi adu ga tang ni ban gi university lambi hang ba city ai di soi dana hangani madu lam hen tu hen ba du ti action soi dana logani na ma tham jai okay thaga siri wa bi maroina hik lei wa hom si tang ni pan si nubi humni da ngai sale ha tare ngasi tang mangani taruk tare ni pan nubi da ngai amni tang ni fan fog gi manung da hai riba lambi sing si manipur lei riba state lei riba lambi sing maroina national highway sing si free movement to hon gani hai na adu ba thaja bam pi bne do ngasi kana gum khara ha tare lup khara ha tare khulai pai ba kangu bu ro hai riba maroina kotu akhoi gi site gi athing bul thamba tara go sumasi manipur da makhoi gi athing bul leju tara go si sungsoi soidana namkhai duna dumak sungsoi soidana chapang akhoi gi phauno bangam bagi thabam di soidana lokhol kani hai thajaw duni kai gi norga makhoina paikal thabak si logi mieng da lo na yadi hai si makhangan ba mathau ta bagi phom lakpa kai gi no hoju manipur da president rule ni satna ri president rule gi makha da hoju sik leibani na matam of the state ki adung popular government lei ngai matam da di mating thokna thabak sing si pangthok pangam da phom lei gi tara ko hoju hoju ti khoi gi pr leiduna governor gi makha da dung chalai ba state am odi ni na hoju president ni makha da chalai ba state am odi ni hoju
Manipur taseng ko union government ki sabsaba responsibility sabsaba sodang do lawraga miyam gi yafena gi damok lambi faun gi thabuk si tangai fadan lokholakani habagi thajaba duni aina thasri ojamani mani harbu lembi ropei taram sri oja ojam matam di leitrani break matung lakse bodi tamne ado aina tentakna oja dagi break matung laktingai da wa phong khara taning base hangning base kai oige da maroina hojiksi Manipur da santi is majority of the people Manipur santi pami koigi lairiva koigi maitai khangde kuki khangde naga khangde lairiva each and every community mi pung khudi Manipur da santi hanjalakpa normalcy hanjalakpa pamni hojiksi koigi governor gi makha da pakhali ba thok throm sing asis miyam na dum taram okoi bahum le adubu kangu khara na tare koku koigi kotu gu mana hojiksi Manipur da lakholi step si government gi makha da lakholi step si yaning da gi pot lakpsida tasing na moina Manipur da santi thugaina ba santi lehen baji pam da dagi santi thugaina khona bagi mami ma chauna tar bra ha basi wang lai ten tak no wabong khutang thambir no jamut jam chume nahangi akhoina kana lawrmi sina koigi inda lenga sing sina kamna tawdre maroina kuki community kuki jo community gi sum miseng jangma man ba kra sum leibeje se khoi thajada bane dum jiksu dum thajadri ko thajabagi de loi thajaba gamdri ba Duman nahan misaji na moigi meeting ma phama matungda tonga Manipur gi governor Manipur gi advisor DGP CS tonga ba army gi tonga ba ma'am officer ma'am yaw kam phang gi baduda manu wari mari khak logi base sigi manungda ahan ba mana haidu Manipur gi any road sing sida any person free movement chat pa kan chat halagani haibane ba masai sida kari gumba yakai thingai pirak ba targadi serious kanu lawne haibane aduna si leibana maram orakanda akhoi rasu adu oragadi sidi am phare india lenga si kai buk mokoina sincerity natraga ton gena khala abana habiga wakhalan taring pandane khoina adugumba shanti gi paujil buba duga tongan ba matam koina unarudra ba moina bumper joni ke kaina thamjen bi khaba duga mafam du leiba kugi singi silenau singse si wari sarakanda hena Manipur da tanggu leita ba shanti hanjana bagi wakhalon de khoina sinjabane saisida kotuga ITLF kana di makoigi hek hawudagi moigi tanba demand koigi separate administration with koigi union territory with legislative kambuga CP dribokta koi kanangumam ta wari sabe yaroi anduga koi kuki gi leni chang pu yaroi maitaina rupianga rep to gi hat ki yumai thagi ga kaina ona tenena charge ru ga som lebese si orga di koi shanti pamasi khara walibra sina ina thamjani gi se duna koi gi di imai ben mamna lawwa lebak miam gi na shanti pame haibanina wa wari duna wari lakserani koina chat kadoriba daga koina khalaiba wakon sidi Manipur sida shanti hanjal aganda koi makhata ba wari dudi political gi oiba khangde ama khangde lakserani ba adugi sigi wari saba chu pidina sum lerga di yaro hena keno thokana hebe wafam duni aduna koina maruina koina chat kadori sidi makhoida koina smai chalena khana hoba chak kadana te kodi shanti gi paujil bu bai sini aduna koi chalur kanda hala kanda ado koi tongan ba kari reaction la ke duma koi yengani ado hajik phauda kotuga ITLF kanidi koi objection pirak tri huji phause thoidokna ado tongan ba koi kuki alliance saiba mane kuki youth saiba mane ado village force saiba mane makoi ni am kan era kanda koi moi ada kangpuk bida kaida lei pareng oina huwa kanda oina sembira ma thanam ge ado hayeng keno tawni khori ka kana kan ma wahai haire asa sim ta he laksing nu so PR lakti mawang da khoigi matam da state chimni se embireng lu singba kamin leng matam hai tare koi 2025 24 ge December 5 ta hai tare December 5 ta transportation ji newly open to wi home leki koi national highway sing aduga Manipur gi laiba state service ki district sing hill district sing senabati kangpopi chuchampur sing fawe abagi poram to ki matam du chu PR mak officially later ta ko samyam no ngang la ko se dum PR like situation di adum ni central na run to la ko ni haira ga la ko ni du matam du mai pak ki de tare adugi transportation mai pak pongam ki de aduna handaki sisu ko union government mai hedi aso thaja bam pi tar ga su aduga union government ki mai hedi su union home summit chana mawang da Manipur yang thopu kan da la ambasi amuka hana lakhani haina thaja pi kan da thaja mang bohom kya lai khrai tar adi election luraga Manipur da shanti hanjal ani kaina ga thaja badi hanjan pi ga mai pakhi da ba thaja mang ki lai kya tar handaki sina kari karamba angle da thaja ba thamino kamai gi mi hadak akoina adu ne na gi tor mi se CM lai ngai da di CM si ga ma na ju
ngaligaida khoi kanom di high grade na ahan ngaligaida amisana tampaki sing yeng ni nangna tampak yeng hai ka kai na de hai di na ama ju thok reda na ko sina maram or kan da sai gi akhoi na 100 355 or 56 se akhoi madu akhoi na official na akhoi declare tawtra ka su lok thok ka su akhoi na sum discussion da khang ama khang ni paper da khang dum even si Manipur is just like PR akhoi gi kenosi laiba akhoi gi government hai batare ko matam ni BJP lengak si lairimiba dudi akhoi gi state ki government si kari gumba makhan gi power amate pdf si ne ba akhoi na laugri se moi the power pbu power pige da banti ko si power logo da bani ko mo hoina si power logo ngam dri se sina maram or kan da akhoi gi kemta tawbu ngam khida bane ba aduna mana bus tharaga su ama tharaga su makhoi gi di forces na ba kemta ngam ba pidre loire central posting gi mentality akhoi khangdra leira bane ba da hojik ti makhoi ne handle tawra bane na matam du da akhoi gi matam du gi akhoi ji ek saitar ek cm sina magi security advisor matam du da laiba DGP matam du da laiba akhoi gi CS sing je simana haiba ka su tagi de ba aduna mana security advisor keno bokta mana oigada ba akhoi gi unified command gi chairman bokta ohenda dana akhoi gi keno oheli sine ba adu etaragadi mana matam du da command to bakanda chaloi ba se mapa da gi lakpa security processing sina mata asi gi khena ba je do hajikti akhoi gi governance ila la bani na akhoi gi jat bijat mana bani na akhoi ni command to ba adu gi mat ka central structure keno da gi kana aidi heavy pressure pirak paran khalle ba isa akhoi gi union government da gi maram di parliament da ngasi bokta ayam to si Manipur gi topic ang ngasi home minister da om dran lair bani na magi ma sikara relief phangba yana na ba gi damakta khara relief lawna ba gi damakta magonda akhoi gi keno to ba akhoi gi khara tawdragadi yaro ga ka hebagi wakhal lon da tawram ba jai ko adubu mana law thori ba thabak singje ma akhoi tang ni pan da chalan gani haibani ma seisi da extraction to ba khara thugai gani haibani ama to bun haibani aduna sida akhoi na thajada ba dudi akhoi ma free movement tarik nipan haibani ko tarik nipan sida masida mana chalan bangam draba achat pa mi da disap tar pa targadi thudokna do hanage hamu ne lawne Okay, thakasari bazam ni har morina hojikti matam da leramba khoi hanagi chimin se embireng gi lenga aduna te hojik si khoi gi PR lerni na centrally mapung phana run to ba aduma government no webni na mapung phana harifa union home summit chana tang ni fan da march ni pan da gi khoi gi highway sing da national highway sing da khoi gi free movement chal hangani free movement to hangani ha si sui soi da thabo na pangtorokani ha gi thaja baduni Impact TV ki program sing asi live amadi recorded YouTube da yengbi gi haiba taragadi YouTube ta hana changba ki mahuta GPay da hana changbiro GPay gi search bar da Play Store type tawbiro masida Play Store resource code asida type tawbiro masigi makhada buy haina option legani masida changbiro aduga lupa yankhai ga mapan type tawbiro aduga okay tawbiro tik aduda nambiraga pay 59 rupees da nambiro adugi mathangda confirm purchase nambiro adugi matungda GPay gi password hapiro okay nambiro aduga ngaihak ngaibiro Play Store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholak masida GPay gi mathau loire YouTube ta amuk lakpiro YouTube ta changlaga Impact TV type tawbiro Impact TV gi video da number gi mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro Impact Silver gi join da amuk nambiro masigi matungda GPay da thaki ba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance ₹59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani